A naši prvi gosti u trećem satu druženja, predstavnik Turske fondacije Marif za Bosnu i Hercegovinu Husein Sanli i PR fondacije Marif u Bosni i Hercegovini Selma Mujkić-Soydan. Dobro jutro i dobro nam došli. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Bizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Dobro jutro, hvala na pozivu i drago nam je što ste nas ugostili u vašoj emisiji. Da. Hoćete li nam na početku prvo predstaviti fondaciju Marif? Başlangıç olarak bize kısacası Marif Vakfı'nı tanıtır mısınız? Hay hay. Türkiye Marif Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından 2016 yılında kurulmuş bir devlet kurumudur. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye adına eğitim faaliyetleri yapan bir vakıftır. Turska fondacija Marif je 2016. godine osnovana od strane vlade Republike Turske i u ime Republike Turske u mnogim zemljama svijeta sprovodi svoje obrazovne aktivnosti. Şu an halihazırda 67 ülkede faaliyet gösteriyor. Bunların 55 tanesinde eğitim kurumlarımız var. Eğitim kurumlarımız anaokul seviyesinden ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversiteye kadar devam ediyor. U 67 zemalja imamo naše predstavništva, u 55 zemalja imamo obrazovne institucije i nivoi obrazovanja počinju od predškolskog, osnovna škola, srednja škola pa čak i univerzitet. Toplamda 470 okul ve 55 binin üzerinde öğrenciye hizmet vermekteyiz. Tüm bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerinden yetkili olan Türkiye Marif Vakfı üst çatı kuruluş olarak gerçekleştirmektedir. Dakle, imamo preko 470 škola u svijetu i više od 55.000 učenika koji u Marif školama u cijelom svijetu izučavaju školu, odnosno obrazuju se. I to je, kao što smo rekli, Turska fondacija Marif osnovala i u ime Republike Turske sprovodimo obrazovanje. Tabii bulunduğumuz ülkelerdeki eğitim müfredatını baz alıyoruz ve uluslararası müfredatla beraber harmanlayarak her iki kültürün de değerlerine, kültürlerine sahip çıkarak uluslararası sisteme adapte olmuş nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. I kao temelj uzimamo osnovu ili bazu plana i programa koji se sprovodi u Republici Turskoj, naravno u nekom, hajde da kažem, u nekoj saradnji, odnosno poveznici sa zemljama u kojima se nalazimo, sa lokalnim planom i programom, internacionalnim programima i na taj način pokušavamo dati jedno kvalitetno internacionalno obrazovanje. Od kada djelujete u Bosni i Hercegovini? Bosna Hersek'te faaliyette ne zaman geçtiniz? Bosna Hersek'te 2017 yılında kuruluşumuz gerçekleşti. Türkiye Marif Vakfı olarak. Hatta 2016'nın sonlarında resmi olarak ama 2017 itibariyle başladık. Okullarımızı ise 2 tane kampüsümüz var Bosna Hersek'te. Bir tanesini 2018 yılında faaliyete geçirecek. Moymilo'da bulunan kampüsümüz. Diğer kampüsümüz ise 2022 yılında devraldığımız bir okul. İsa Bey Isaković ve Moymilo kısmında bulunan okulumuzda Marif Uluslararası Saraybosna okulları. Možemo reći da smo u Bosni i Hercegovini od 2017. godine, tačnije krajem 2016. godine smo zvanično, što se kaže, stupili na snagu. Predstavništvo je počelo s radom 2017. a naše škole su počele u Bosni i Hercegovini sprovoditi svoje obrazovne aktivnosti od 2018. Prvi naš veliki kampus na Mojmilu, Marif International School Sarajevo, on je osnovan 2018. godine, a od 2022. smo preuzeli osnovnu školu Isa Beg Isaković, koja isto sad djeluje u sklopu Marif fondacije. Imate 2 kampusa. Šta nudi svaki od njih? İki okul kampüsünüz var. Her ikisinde ne sunuyorsunuz? Evet, 2 tane ayrı kampüsümüz var. Esasında her ikisinde de eğitim standartlarımız aynı. Ancak bir okulumuzda, Moymilo'daki bulunan okulumuzda anaokuldan lise sona kadar eğitim devam ederken İsa Bey kampüsümüzde anaokuluyla ortaokul kısmına kadar eğitim vermekteyiz. Jeste, tačno. Imamo 2 školska kampusa i što se tiče tih standarda pedagoških i obrazovnih, oni su u suštini isti. Razlika je u tome što u kampusu na Mojmilu naše obrazovne aktivnosti sprovodimo počevši od predškolskog obrazovanja pa sve do srednje škole, a u kampusu na Vracama u Isa Beg Isaković školi imamo predškolsko obrazovanje i osnovnu školu. Tabii burada sunmuş olduğumuz imkanlar arasında
bir kere tüm gün eğitim var diğer okullardan farklı olarak. Moymilo kampüsümüzde birçok okulda olmayan yine 3 kademenin de aynı anda eğitim alabilecekleri imkan sunuyoruz. Yani anaokula, bir çocuk anaokulundan başlıyor, ilkokul, ortaokul ve liseye bizim okullarımıza devam edebiliyor. Ve bütün gün, yani normalde eğitimler saat 3'e kadar devam ederken bizim eğitimlerimiz 3 ile 5 arasında da devam ediyoruz. Okul sonrası aktivitelerle, çeşitli kültür, sanat faaliyetleriyle ve kulüp faaliyetleriyle. Ono što nas čini drugačijim jeste činjenica da mi imamo ovaj cjelodnevni obrazovni sistem, plan i program za razliku od drugih škola, tako reći. Pa recimo evo na Mojmilu imamo školski centar, što podrazumijeva, kao što smo malo prije spomenuli, obrazovanje od predškolskog do srednjeg obrazovnog sistema. Tako da nudimo cjelodnevni boravak. Imamo dakle nastavu do 3 sata, poslije toga imamo Marif klubove, umjetničke klubove, produženi boravak i mnoge druge aktivnosti koje stoje na raspolaganju našim učenicima. Tabii fiziki alanlarımız, modern fiziki alanlarımız ve ekipmanlarımızı ön plana çıkartıyoruz. Öğrencilere ihtiyaç duyduğu her alanda imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra Boşnakça eğitimin yanı sıra İngilizce ve Türkçe eğitimi de ikinci dil olarak sunuyoruz öğrencilerimize. Ve bunların devamında öğrencilerimiz Cambridge ve IB müfredatlarını tercihen seçebiliyorlar ve çift diploma imkanı sunuyoruz. Dakle, gledamo i nastojimo da radimo na tome da imamo i dobro opremljenost naših školskih kampusa i da pružimo našim učenicima zaista sve što je potrebno za jedno kvalitetno obrazovanje, pa im tako stavljamo razne mogućnosti na raspolaganje. Recimo i pored bosanskog jezika imaju mogućnost učenja 2 strana jezika, to su turski i engleski jezik. Imaju mogućnost biranja različitih programa i po kojima će se školovati, tako da nudimo i 2 internacionalna programa, to su Cambridge i IB diploma program i mogućnost sticanja 2, odnosno dvojnih diploma, kantonalne i jedne od ova 2 strana programa. Yani sadece fiziki şartlarımız değil, aynı zamanda eğitici personelimiz de son derece kaliteli. Yani IB ve Cambridge sertifikalı öğretmenlerimiz var. Her biri kendi alanında çok tecrübeli öğretmenlerle çalışıyoruz. I naravno, pored ove naše, hajde da kažemo, fizičke opremljenosti i svega što u tom kontekstu nudimo, jako mnogo vodimo računa i o ulaganje u naš obrazovni kadar koji radi u našim školama, tako da imamo zaista kvalitetne profesore, kvalitetan stručni kadar koji imaju certifikate i za ova 2 strana programa Cambridge i IB i konstantno ih potpomažemo i ulažemo u njihove dodatne edukacije. Çocukların fiziksel gelişimine, eğitim alanındaki aldığı tüm eğitimleri takip eden her okulda ayrı pedagoglarımız var. O süreçleri takip ediyoruz. Velileri bilgilendiriyoruz. Haftalık, aylık olarak çocukların gelişim raporlamasını biz kendimiz de önemsediğimiz gibi velileri de bunu bilerek takip ediyoruz pedagoglar aracılığıyla. Putem naših pedagoga koji su zastupljeni u svim nivoima obrazovanja u obje škole, pratimo i razvoj naših učenika od mališana u vrtiću pa do srednje škole i pravimo i sedmične i mjesečne izvještaje koji su bitni kako i za nas koji radimo u Marifu, tako isto svjesni smo da je to jako bitno za roditelje da budu informirani o razvoju i napretku njihovih mališana. Yani daha sayamadığım birçok avantaj daha sunuyoruz tabii ki Marif okulları olarak. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi örneğin Marif mezunları bir kere Türkiye'ye direkt denklik alıyor. Okullarımızdan mezun olan öğrenciler Türk vatandaşı gibi kabul edilip Türkiye'deki üniversitelerde ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Imamo naravno i mnoge druge pogodnosti, mnogo ih je za nabrojati. Jedna od njih je recimo i to što su naše diplome, Marif diplome direktno priznate u Turskoj. Pa tako učenici koji završe svoje obrazovanje u Marif školama mogu bez provjere znanja, bez bilo kakvih prijemnih ispita direktno kao i državljani Republike Turske normalno se upisati na bilo koji univerzitet u Turskoj. Yine aynı şekilde mezunlarımız Bosna Hersek'in en köklü ve önemli üniversitelerden birisi olan İUS'ta %50 burs imkanına sahip bizden mezun olan öğrencilerimiz. Bu da onlar için güzel bir imkan açıkçası. Jedna od zaista lijepih prilika i to što naši učenici imaju i mogućnost kada završe svoje obrazovanje u Marifu da steknu 50% popusta na upis na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo koji je zaista jedan prestižan i priznat univerzitet u Sarajevu. Tako da svoje školovanje mogu nastaviti direktno tamo i to je zaista jedna lijepa pogodnost.
Yani az önce ifade ettiğim gibi 55 ülkede 55 bin öğrenciyle faaliyet gösteren bir uluslararası organizasyon. Buradaki öğrencilerimiz de bu büyük ailenin birer yapısı olarak hissediyorlar kendilerini. Zaman zaman öğrenci değişim programları ya da uluslararası münazaralar düzenleyip öğrencilerin o uluslararası ortamı tadmalarını da imkan sağlıyoruz. Kao što sam malo prije spomenula, dakle mi smo jedna velika organizacija koja u 55 zemalja svijeta djeluje sa više od 55.000 učenika i naši učenici ovdje u Sarajevu u Marif školama se osjećaju kao dio te jedne velike internacionalne porodice i u skladu s tim mi im zaista pružamo mnoge mogućnosti, pa između ostalog i projekte razmjene učenika iz drugih zemalja, kao i takmičenja internacionalna gdje oni jednostavno mogu osjetiti to uzbuđenje i kako je to biti dio svega toga. Yani sorunuza geri dönersek ne imkanlar sunuyoruz? Öğrencilerimizi kendi evlerinde ne kadar rahat hissediyorlarsa okullarımızda da o şekilde rahat hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani sabah ve öğlen yemeklerinden tutun kantin imkanlarını ve birçok değişik aktiviteleri, okul sonrası aktivitelere. Yani öğrencilerimizi kendi evlatlarımız gibi değerlendirip Bosna kültürüyle beraber Türk kültürünü de harmanlayıp vatanına, milletine ve dünyaya faydalı insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Dakle, ako se vratimo na vaše postavljeno pitanje što nudimo našim učenicima kao Marif, nudimo im prvenstveno taj osjećaj da su oni dio porodice, da onako kako se osjećaju u kući, u svojim vlastitim domovima, da se tako trebaju osjećati kad su u školi. I mi zaista vodimo računa o tome. Nudimo im mnoge obrazovne aktivnosti, nudimo im restoran, 2 obroka u sklopu školovanja, poslije nastavne aktivnosti, klubove, sportske, kulturne aktivnosti, dakle mnogo toga i u skladu sa spojem bosanske tradicije i kulture i turske tradicije i kulture taj osjećaj da smo mi jedna velika zajednica, jedna velika porodica. Da. Evo na kraju smo 24. godine. Kako je protekla aktuelna godina i šta je planirano za narednu? 2024 yılını tamamlıyoruz ya birkaç gün sonra. Bu sene eğitim senesi nasıl geçti ve bir dahaki sene neler yapmaya düşünüyorsunuz? Biraz bahsedebilirsiniz. Evet, 2024 yılını biz güzel bir şekilde kapatıyoruz. Çok gayet başarılı geçti kendi açımızdan. Birçok eğitim fuarı düzenledik, sempozyumlar düzenledik, öğrenciler arasında rekabeti baz alan yarışmalar düzenledik. Gezilerimiz oldu. Şu an hala bir grubumuz şu an Avusturya gezisinde. Dolu dolu bir yıl geçirdik. Yaklaşık 700'e yakın öğrencimiz var. Önümüzdeki ay itibariyle yeni kayıtlarımız başlıyor. Artık yeni öğrencilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Onun heyecanı içerisindeyiz. Možemo reći da je 2024. godina za nas protekla onako u jednom zaista lijepom okruženju, u jednoj divnoj atmosferi i da smo uradili mnogo toga. I iz ove obrazovne strane imali smo mnoga takmičenja, simpozije, seminare, putovanja, studijske posjete, ekskurzije. Evo i trenutno su nam učenici na jednoj ekskurziji u Beču. Tako da možemo reći da smo nekako kompletirali ovu godinu zaista fino i da je nekako lijepo završavamo. Za mjesec dana, odnosno za par dana ulazimo u novu godinu, tako reći. I već osjećamo to uzbuđenje povodom novih projekata i novih stvari koje će se dešavati. Jedna od njih je svakako i upis u 1. razred osnovne škole koji će startati u februaru i mi smo već uzbuđeni po pitanju novih učenika koje očekujemo. Da li postoje ambicije za otvaranje škola u drugim BiH gradovima? Da li se şirite van Sarayeva? Bosna Hersek'te başka şehirlerde yeni okullar açmayı düşünüyor musunuz? Yani Sarajevo'dan çıkmaya hedefliyor musunuz? Evet, tabii ki öyle bir hedefimiz var ama öncelikle Saraybosna'da şu an proje, fizibilite çalışmalarını yaptığımız büyük bir kampüs inşası düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ardından yani Saraybosna'daki o büyük modern, hatta Bosna Hersek'in en modern okullarından bir tanesini hedefliyoruz. Ondan sonra inşallah Tuzla, Bihaç, Mostar bu taraflarda da fizibilite çalışmalarını yapıp oralarda eğitim kurumları açmayı hedefliyoruz açıkçası.
Naravno da postoje želje i ambicije za otvaranjem škola u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, ali mi prvo za cilj imamo da otvorimo jedan veliki moderni školski kampus, da ga izgradimo ovdje u Sarajevu, koji ćemo ponuditi našim trenutnim učenicima i nadamo se da će to, ako Bog da, sljedeće godine da se onako kompletira i da će biti možda i najmoderniji kampus u Sarajevu ili BiH, a onda poslije tog svakako da imamo planovi i da želimo otvarati škole Bihaću, Tuzli, Mostaru i drugim gradovima svakako, naravno da želimo. Hvala vam. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Bosna Hersek halkına, bizi izleyenlere mutlu yıllar diliyorum ve özellikle hatırlatmak istediğim bir husus daha var. Şubat ayı itibariyle yeni kayıtlarımız başlıyor. Özellikle 1. sınıflar için. Hem güzel imkanlarımız var, indirim ve burs imkanlarımız var. Çeşitli sınavlar düzenliyoruz. Bunları kaçırmamalarını ve Maarif ailesine katılmalarını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ja se zahvaljujem vama na pozivu i želim iskoristiti priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine poželim sve najbolje u narednoj godini koja nas očekuje. I za kraj samo još jednom da napomenem da u februaru počinju upis u 1. razred osnovne škole i da ovim putem pozivamo sve građane da dođu da posjete Maarif škole, da se informiraju o našim obrazovnim aktivnostima, o svemu što nudimo. Nudimo mnogo i stipendije i popuste i svašta za naše učenike, tako da dođite, dobrodošli u Maarif i upoznajte se s našom porodicom i postanite dio nje. Da, puno sreće u daljem radu. Başarılar diliyorum. Bir dahaki çalışma. Teşekkürler. Hvala vam najljepša. Evo, dragi gledalci, čuli ste zaista zanimljiva škola Maarif, u februaru upis prvačića, tako da ukoliko vas zanimaju neke informacije, to na njihovim sajtovima možete dobiti sve što vas zanima, a mislim da smo i mi adekvatno dočarali cijelu ovu priču. Mi sviramo i onda će nam se vjerovatno javiti naša reporterska ekipa nakon toga.